Pamirsa ring tengahing koseknya nih wewidangan kota tur mewatesnya nih lahan angin metetanduran. Umat Hindu ring Bali kantun sida ngemit tur ngemargiang upacara tumpak warige ring pekarangan umah soang-soang pina kecina rasa tresna majeng palemahan. Raina tumpak wariga, pinaka raina suci umat Hindu ring Bali, pinaka Cina bakti tur rasa angayu bagio majeng alam, pemekasnya tetanduran, sane sampun ngicenin kauripan majeng iman nusa, pikeleng upacara inucap kemargiang 6 bulan apisan, nemonin sanes cara kliwon wuku wariga, selai raina sedurung galungan. Ring pemarginya nih umat Hindu ngeresti tiang bakti majeng Dewa Sangkara, pinaka perbawan ide Sang Yang Widiwasa, sani ngemit kewentenan tetanduran miwah pelemahan. Pemekas ring pedesanan, tumpek wariga kata kemargiang ring Tegalan, carik, antuk ngaturang makudang-kudang soro Banten ring kewentenan tetanduran taru, sakewanten, majeng umat sanejenek ring kota, kewatesin antuk genah, dan dosyane umat ngaturang Banten ring kewentenan tetanduran, sekadi tanaman hias, silih tunggil kerama kota Denpasar, iketut adi atnya nemawasang. Mawatasnya lahan nenten dados pemidap-dap ipun, antuk nenten ngemargiang tumpek wariga, sane pinaka Cina bakti, ring sajeroning kewetenan alam antuk nagingin koripan. Banyak yang ini merawat tuh pakai bantal khusus gitu, pakai di sana. Harapan saya untuk ke depan supaya bisa saya laksanakan lebih baik, tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Tumpek wariga ring kota, nyenayang yening derstering Bali, kantun sida anut adung sarang penglimbakang zaman tanpa ngelempasin tetuak nyane, ring tengahin modernisasi terkosak nyane wawidangan kota, kerama Bali, kantun ngemit paikatan sarang alam ngelintangin dreste, sani ketami, saking nguni. Bunga, Mewah Angkat, Bali TV.